Nothing is permanent se kyaza piti blogger English mi cha den sta jule tashi dile ngoi mini blog la tirin thore namsi minang kipo jo sta genge che yedo yenge mo nyuse dulji bude tirin wa ye kirgor gya rob dup so tene nyemo tobje simbo seji chigel gero tu gela chu shewa de botera lobjon soma labje giri minandu tirin wa ya khwanjela kirgor jana nyuse labe tene dandrin chamba jose nyuse na den sta kagya nyuse nyembo cha den jo sta meraba tene genge je yedo ya discuss minang pedo tene tiring chusumalangwa ye kirgori shezo indo tene chogora chalapura thani zoji tene wa ye tiring group photo demoji gebe tene wa ye sermetaji meeting yemo dignani photo indo se tene gempunzo gi nenjuma kirgor kola deshe mina yabu gyapso tene jinda da leje ba yela tuje che se khada reta be tene dang nimanga to wa ye kirgor ya temboje mina yabu je janji tiring second nga to le sikdando tene khwanje sena ipe de wa ye meeting yemo jana yo wasa tene nyo ye sheona commander seroji tiring wa ye kirgor gi dusengya chumina tangma jila timde bude tene laga khasho packing pena de tene wa ye room pura tangma zoji tene yedo ya mina pache denji do tene yi lip ya chu chijin du batora tene wa ye tore nyuse la den sra tene jule namuto gi tene deda chimbo seji tiring nga so de na yi tene chu du baseroji